खुरमजरी ISTV न्यूज़ में ताबिर पुनःपो तरमोक्सरी जहानबदा मुरुपाव लोबिसी जस्टिस लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ngasi Manipur High Court के चीफ जस्टिस ओइना वासक लोखरे अवात जज हापननबो होनरी हाइना चीफ जस्टिस ना फोंदोखरे हौजपाव सनो मुपिजरे नान मखै मणिपुर हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस ओइना थबक पुरखिबा जस्टिस लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ngasi मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ओइना राजभवन वासलोखरे मणिपुर हाई कोर्ट की अवात जज हापननब प्रोसेस तौरी हाइना माना मखाताना फोंदोखरे हिरमसिदा पाउतममा ngasi nungtil pung 12 makairom tab matamda manipur gi governor BK Dugal gi mamangda justice Lakshmikant Mohapatra bu chief justice oina wasak lauki rajbhavan da pangtokpa wasak laubagi thoramadda registrar general susarugya ki loinana chief minister Okram Ibobi Singh deputy chief minister Gaikhangam PhD minister I Hemochandra education minister M Okendro social welfare minister AK Mirabai agriculture minister Muhammad Abdul Nasir speaker Lokeshwar MLA Singh lawyer civil police ki maroiba officer Singh susarugya ki justice Lakshmikant Mohapatrana Isor ki ming panduna wasak lauki. Justice of the High Court of Manipur, who swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the law. wasakpul loirba tungda pawmisin hangba wahangi paukumda justice Lakshmikant Mohapatrana Manipur High Court ta pending case yamna leite atai court ka yengnabada pending case masing yamde haibe yai case kare subordinate court singda loisana nabasu honori hauji court asigi oina manpower award pale haiba wafam phongduki luribadi Manipur High Court asida supnagi judge anikak leiri judge mari gi manungda anikak leibana khudong chadabasu lei adubu athub matamda judge ama hamnanaba thabak lokatpa haure hainasu chief justice na pawmisin da phongduki. Pendency here is not very high. In comparison to other high courts, it is very low. And old cases, I have already talked to the bar members and they have started cooperating. Now we are trying to dispose of old matters first. And even trial courts also, subordinate courts, we have already instructed the officers to give priority to old cases and dispose of them as early as possible. Now we have already taken step for appointment of one more judge. And once that is cleared, then we will take up the matter for filling of the other post. Then it will be full. What is the total number? Here, it is 1 plus 3, Chief Justice and 3 judges. Now we are 2. We have already taken step for appointment of one more. And regarding the manpower, what do you have a comment about? Manpower regarding what? Saying that there is a shortage of manpower. Shortage of manpower is there, no doubt. It's a new high court. Lot of posts are required to be created. So it will take some time. It can't be done overnight. So we are adjusting. Now we are adjusting. There is no problem. ISTV Paugidamak G Gagan Sharma M Ranjan Amadi Naroibam Phillips Rajbhavan Imphal. Tara Maririk Suba Nganmi Singh Numit ngasi lampel pataleba Fishery Department da pangthokre Tormaduda Fishery Minister Abdul Nasir Commissioner Y Jugindro Amadi Director K Sarat Kumar Namuroi Bimi Singh Nasrugaki Manipur gi mafum kadigi lakpa Nganmi Singh Nasrugaki ba Tormaduda handak pangthokiba ningol chakaubugi ngagi melada thoidok hendokna nga puthokiba mi Singh da sel yauna manamatum Singh piduna puning thawatki ahan babana pangkraba Bisnupur gi N Kumar Singh da certificate yauna rupali Singh hompu second takraba Bisnupur gi Salam Dabaloda certificate yauna rupali Singh nephu khosinaki indigenous nga puthokpada kumbi dagi KS tiken mite de rupali Singh taramanga piki district ki thakta athoi hen tanabada CEO Bisnupur gi oina L Lokendro da rupali Singh tara DFO ukhul gi oina N Kumar da rupali Singh tara piki Tawangamari lenana department asina puthokpa booklet amasu release tawki ngami kya na phongdona khibada sarkar na ngagi machinjak si ataba mamalda district khudimakta fangalabadi ngagi puthok hanargi hena puthok pangamgani mamang ningol chakobada ngami kya na nga keji homfunipal sama puthokibadu handak lagba chakoba sidati department ga punna tanaduna nga hena puthok ningbi apamba sing phongdok nakhi Director K Sarat Kumar na lisama sama pal yangkai mapal da
Harilal Chaudhary kaba scientist amana nga masa kaptuna puthokpa haukiba numit adubu ningsingduna nganmi singi numit palanasi ngasi phawa pangthoktuna lakli Manipur dadi lising masamapal marphu aduwaidagi nga masa puthokpa haukibani haujiki ngami sing asi yamna haithoi singthoire makoina honariba sing department na chapchana khange Manipur da nga gi puthok marang kaina puthokna ba honaminasi haike nga gi production asida koi backbone ina moi na tragedi nga si thoi do ba abada maru ina Manipur gumba state sidadi achouba ture nyamna leitaba aduga ayamba sing kamjala basina koi farm to dagi ayamba puthok koina hojiki tore Manipur da inner line permit system sana halu haina joint committee on inner line permit system Manipur na sangsilak pa khongjang gi manung sana ngasi chu tongan ba mafam sing da wakan mifam chathakre wakan mifam aduda Manipur da inner line permit system sana halu permit yaudra Manipur da mitop sangan gano mitop na Thumatlaba Manipur gi yellow missing kallu mitop ta lam gi mapu ohen gano Manipur gi yellow missing gi lam kallu yellow mi kannaba Manipur gi land law semu haiban sing ba warol kaya placard sing da ek Range Forest Officer Sadar West Range Langol Government of Manipur na sinduna ngasi urupok taleba Tondon Sana High School da hompumanga suba banamah sawagi thorom pangthokre Haudopagi Thoromda Uripo Kendru MLA and Nanda Kumar Singha, Central Circle Ge Conservator of Forest T.S. Mahendra Pratap Singha, Central Forest Division Ge Divisional Forest Officer D.K. Binod Kumar, IMC Ward Number 5 Ke Councillor P.A.S. Balesur Sharma Amadi, Tondon Sana High School Ge Headmistress Kanan Bala Devi number of music when Sarwaki. Tarongamari Lena MLA Yaw number Lena officer sing na school gi campus man da Usaraka Taki. Mairoi sing the su Usaraka Piki. MLA Nanda Kumana, Hauzik Lerba Forest Kisana Kanglol Amadi, Low Simatanga Sanabum on the Samdoktuna, Umang Kanabagi Tabakta, Henakumang, Soction and Batangai Fadre, Hike. Manipuri Lady, Forest in Mosichu, Forest of Sassing to Lady, Masishu. Classic chicken jama Indian forest me masjid lady se adu modify bhi to plan Manipur ki local condition umsum lady ba hill people sing customary practice nasing ba kai nasing ba se masjid shoot to no sem do ga u se kar mai ngak ke de khon ga ngak pasini ya do Conservator of Forest T.S. Mahendra Pratap na Forest Department na Hauzik umangmang kanaba tongan ba tabak torong kaya leptana paikali makatana su mai pak na paikana ba honagani haike marui na ki kungangi lamda aji forest ke koi bidal level lam sing moi kungang sing loina joint forest management committee sangot pa masina kui praja sing sarkar ga punda kui umangmang si sangot bina ba ngak bina ba masdagi panglai ubase kui lepak sibu lepak sidale riba miam amde lepak sibu chokot palambi da kui junction ba masina kui thengnari ba samesya sing nase kui malem masida madui na Manipur thengnari ba aing asa honor padigi kahil angliba mayam se aidi ising phangda ba saba hingal na ching ba se si thingba da so chawba mateng amoi gane Saman Tangkhulgi Sing Mathakta Sariba Waitho Water Supply Scheme se Saba Hoglakpada Manipur gi Chief Minister na scheme asina solaba akoibagi khul singbu apaba thangnabai sing pitakani haina thajaba pikrabasu scheme asina sariba mafam gi akoibada leiriba mioi singidi ising thapa phangdre Water Supply Scheme asina putholibai sing Thawal District ki mafam ayambada oina pidun leire haina Social Welfare Educational and Cultural Association na tadok cherol mana khangalali cherol asina makha taraduna Hauzik Fawada Scheme asi sariba mafam Saman Tangkhul amadi masigi akoiba mafam Thiam Konjin Saijin Palak Waithok Siru amadi Waithong na singba mafam singdadi mari leinaba authority na sing pibagi plan phawa tawdri hari mari leinaba minister amadi makok thongba department gi miyoi singda aiba serol kya pikhrbasu Hauzik Fawba thabak oina pangthorokte Chief Minister na pikhiba thajaba sing thabakta onthok trabadi water supply scheme asi thingjalagani haike Noneda Agriculture Department ge office samata leitabana
लौमी सिंगना लौ सिंगुबगी मतंगदा करिगुंबा अमा खांगनिंगबा अमदि हांगनिंगबा मतमदा अवाबा खुदोंसादब कया मायोकनरे हायना नोनेदा लेबा लौमी कयाना आईएसटीवी न्यूज़ ता फोंदोरली नोनेदा हौजी इसिंग निंगथिना फंगदबदगी लौ अमता पानबा ngamdre लौ उरिबा मफमगी नाकलदा तुरेल सेलबसु मदुदगी इसिंग चिंखनबगी पांबई लेतबना अवाबा कया मायोकनरे तंबाकी मफम कयाददी मरि लेनबा डिपार्टमेंट ना इसिंग सिंगनबा पम पीबा यावना थबक कया पाइखलबसु नोनेगी ओइनदी सरकारगा मरि लेनबा डिपार्टमेंट अमतना मियंग संविदबसि पेंडे अथवा मतमदा लौमी सिंगी याइफनबा थबक मरि लेनबा डिपार्टमेंट ना पाइखपियु हाइना फोंदोरली तही अनि होमगी ममांगददी हुजिकी मतम से लोइना लिंखरबा मतमने अदु कुमसीसदी इसिंग मरांग कायना फंगदबगा अदगी नोंग सुदबगा मुसे अवाबा याम लेरे हजिक सिंगददी समना हायरबदा अखोइसी हजिक सिंगददी दुम लौ लोइरबा मतम ओइरबनी अदुना सरकार के माइगाइदगी छु करी करी तब याबा सी खरा पंपिंग सेट खंगदे करी करी खंगदे तंबाक थसुंगाई इसिंग कंगे हाइबा मतमदा गवर्नमेंट ना मतेंग सी याम पी हाइबसी अखोइसी सो इसामंगना सो दुम उरे अदुना सिंग सु यारि मंगै सरकार ना तब याबा थौसिन सी मपुंग फाना हजिक सी मतम सिदा लोइद्रिंगदा हजिक लिंगबा यादना लेरिबा मतंग सिदा खरा पुनिंग थौगत पिरगा सरकार की माइगाइदगी तब याबा खुदोंचाबा पिबियो हैना हाइजरी सुशीला अमसुंग महाकी पिकलिबी मसानुपी मिसिगी मतंगदा असुंबा लंगला लंगजिल पुथोकपिदुना मिसि सिदा सेनबा मिपुंग खुदिमक आइनगी ओइबा सेराक पियु हाइना मिसि सिगी मतंगदा सेमखिबा जेसिना थादोरपा सेरोलमना खंगलली अतुबा मतमदा मिसि सिगी मतंगदा लंगला लंगजिल पुथोपा ngamdrabadi जेसिना मखल मखा क्यागी खोंजंग संगसलगनि हारि Agricultural Land Use Policy amadi Agricultural Marketing Act Manipur sana lu haina All Manipur Progressive Farmers Association na tadrokpa cherola mana khangrali lakadar ba sasana sida lawfam mangsilakli ba si thingna ba act ama pass tawbiu amadi Manipur Agricultural Land Use Policy sana hana ba waref law haina association sina dabi torli loisilapda ngasigi muru ba pau amukan na pizri Justice Lakshmikanta Mohapatra ngasi Manipur High Court ke Chief Justice waina wasak lokre awat pa judge hapna na ba honari haina Chief Justice na phongtokre hauji ki das tv ni pau matang sloi jere meng tabri busingbo aroi boina krom jere